Opština Palilula je danas domaćin prelepe manifestacije stopama naših predaka. Opština Palilula sarađuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom i želim da se zahvatim njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i gradonačelniku Krfa koji su danas uveličali ovaj skup. Opština Palilula i opština Stara Pazova podržavaju ovakav projekat u kome odvajamo sredstva, da šaljemo našu decu na Krf, da se upoznaju sa našom istorijom, našom tradicijom, da vide naše korene i da ne zaboravimo sva stradanja koja je naša vojska doživela albanskom Golgotom i prelaskom albanskih planina, tražeći slobodu i bežeći od velike pošasti koja nas je okupirala. Ono što želim da kažem i da se zahvalim gradu Beogradu što su podržali ovu akciju i mi ćemo gledati da u narednom periodu podržavamo projekte u smislu edukacije naših mladih ljudi i da pošaljemo najbolje osnovce iz svih naših osnovnih škola, svih 17 osnovnih škola na Krf i u 2017. i 2018. i u svim godinama koje dolaze, jer na taj način čuvamo tradiciju, gradimo bliske veze sa našim velikim prijateljima, sa grčkim narodom i to jeste naš prioritet i to ćemo staviti na pijedestal tema u budućnosti, baš što se tiče gradske opštine Palilula.